Ujor nagaslem jong unongsan Hima. Kaway ka Samla badang arpaw arsnem ka karta na West Garo Hills. Bat ka baday kaway nakibalasya kem hakipulen na Rimpu Bagan eden bari. Kalalet ban Ujor si Megalia Human Rights Commission, ha kabakalapan paw ya sibuan ki jengkenno, Pyrshah ikipulit katura, bat ki Nongpynïaid ya kapatong. Hadian bakalapit benya ya kani ka jeng Ujor, na katay ka Samla, ka komisyon kala ay hukum ya UDGP ka jela, baon Patok dahu officer ubabat ya kakardan Deputy Inspector General, ha kabaya ka kaipod on haban IT hapo katsansngi. Ka komisyon kala hukum ru ya Superintendent ka District Prison and Correctional Services, Tura, baon pa ya ka kaipod hapo siposngi, halor ka jing kenno jong katiga Samla, ba kala syathap ha kaway ka batray ha kani ka patong. Ha ka jing Ujor katay ka Samla kala penpaw, baha ka arpaw artareg unaitong arhajar arpaw ar, maka lembat uparlok jongka kilalet sa Rimpu Bagan, da ka kali ha kapor kumbahan riw saupusan janmin. Laong ba kani ka jaka kaday ka baki Samla ki jus ngautanat banlet kay, hadin balapoy ha Rimpu Bagan kini arngot kilay syongkay hapo kali. Henry ha kapor kumbahan nyo baje janmin ka kinuhun Pulit natura, kalawan poy ha katay ka jaka, bat kilas dang ban kali jingkali, rengkat ka syondur syondar yaki bat kilap ha mi yaki syabar na kakali. Kat baki dang ap ha kali, kaway ka Pulit kalawan syaki, bat kalasyem yaki kerteng bat jaka sa jongki. Bat laong ru bakila banlet paino, hadin balayo lut ki jing donkam. Henry laong ru balabata ya baro ki badan ha katay ka jaka, bakin yenglan bat la syondur yaki. Shushu katika Samla kala keno baki lahap banyeng haduk san kenta, ha katika jaka klem yok bam. La keno ru baha kapor kembak hadway siteng menmien USP ula pakwan yaki kali Pulit, na kabenta banket yaki taki brew na Rimpu Bagan. Na lor kata la keno abo USP ula ong hakinokma, jong ka alot grey eden bari, ba ke imlang sa lang kala sa bunam, bat don kamban penben. Hadin kata layalam yaki Shatura Civil Hospital, bat nang ta syathanat tura, ha kapor kumbalay baje menstem. Ha ka step kababut kata ka arpaulay tarik unaitung arajar arpau ar, ha kapor prasiteng, layalam yaki Shah Maternity and Child Hospital, ha kabalapan bor yaki banle medical test. Henry kate ka Samla kabala Ujor, kala kentat banle ya kata ka medical test. Hadin kata lawan yalam biang yaki syathanat hatura. Katay ka Samla kala ongru banadu kapor prasiteng menmin, jong ka arpaw ar tarik unaitung, hado ka arpaw lay tarik unaitung, ki klem yok bam ni ka umdi. Katay ka Samla kala keno ru bayi ki mobile phone bat ki way ki jing don jing em, la shim no da ka way ka Pulit ka baday ka investigating officer, ya ka balatep kerteng kum ka mamata hajong. Watla kila syabat ha ki Pulit dakat tay kenta, Henry ki Pulit ki klem pentep siya ki bahayang hasem, tat ado ka arpaulay tarik unaitung, ha kapor balayalam yaki siya yung bishar. Shushu katay ka Samla kalaong banamar baka klem peni ya ka medical certificate, layalam no ya ka bat ki way pat siya patong. Hadian bakila yo jingtep bakila siya pengat haki kendon jang kaan the Immoral Trafficking Act, tang namar ba maka bat uparlok jangka, kidai kibalahe lasan bat kilalet sa Rimpu Bagan. Na lor kata la keno ru balapha yaki siya patong, ha kapor si baje menstem, ha ka arpaw santarik unaitung. Bat hangta katika Samla bat Henry ngut ki waypan, kila siya thap ha ka way ka brew ka balatip ka tengkum ka purbi. Henry katika Samla kalayo jamin no ha ka lay tarik unailur, hadin bakala syong ha along la sipolsngi, tang namar bakala let sa Rimpu Bagan, bat uparlok jongka. Kala ongru baki Pulit kila keno yaka bat ki way, baki day kitay demen, bat yaka ne kila tip hadin katu kat nisngi. Laong baka ne ka jing keno kalakta yaki shigat day, shushu laong bakum balabata kalawan mi syathanan, ban ay jing to ha kalay tarik unailar. Henry ki Pulit ki klem shim ay naka, nang ta ha ka arpon riw tarik unailar, katay ka Samla kalalet syathanat ha kapor katway baje menstem, bat kalayo banlet paying hado kapor hinyaw siteng janmin. Shushu katay ka Samla kalapan pa bakum kakantay briw, kadap daga jingting baki Pulit kilale yaki kambian, Pyrshah yaka. Bat baki Pulit kilawan ra ika jing syepting, bamaka bat kiway kila Shah ban keno, haga kam kabakim don jingaday AA. Namar kata katay ka Samla kala kerpan, baday banle AA Pyrshah yaki tu kibalakem bat pensaja yaka.
Hadian baka komisyen kala petho ya kene kejing ujor, kala penmi ya kita ki hukum. Nalor jong kene kejing ujor, kila don sekiwei pat kibre kibla syak kemlang, na Rimpu Bagan kibala ujor syaka National Human Rights Commission, bat syaka MHRC.